Ko kore ke hufanga mo he talamalo e whanua. Whatapoa tu ke hau eki ka ma taki o tupe a pe he foki. Ki e kanga tonga ta pe wongo atu ka tiki mo tole tau polokalama ko ia. FATUFONUA fo au ki he wikeni ai a kouheni. Pe mo e whawhonga whare area ko ia tonga ta whitu PAULA PIVENI PIUKALA. Ke ma hoko atu no whahoko ko ia tau polokalama FATUFONUA fo au. Ki he wikeni. I hene pe ko uloto ke taitai lere ki mo tolo ko tape. Ko mo o slava mai ki lotoni. Ke tau kau whataha i he polokalama ko ni mo to ki share tu pe tau polokalama ki unga ke tau inasi ko toa pe ai. I hene pe he ko whiwhia ke tau lere e whawhonga koe tonga tapitu piveni piukala piveni malo e tau mau e pongpongini pe malo e ngau lahi pe me i tonga ikina whiwhia ke tu a tonga ki he pongpongini o wike fo o koni ku tau whanonga ia. Malo e tau lava sol. Koe. Malo e mau whanga maari. Kore te peke hufanga te pe whatapuka e hau hau te whatara no he polokalama koe ni. Koe. Koe mahalo koe mea lahi pe ku whanonga ke pe he ngahi whila whaki mo lau whangongo peke ke whaawa whare area. Koe. E wa klau whoke awa ane awhi mo ni te. Ko mahino mai tuk whaawa kongpong. Mahalo tuk tau mai kau wholau e whiawhini. Pe toki whaawa kongpong. Koe, mo na pito piveni ko tui mahalo ko e ngongolere ia mahino mai o ku e whaawa whare a pongpong ko ki ka mata whoke anga ka kai he issue ko ia ka lahi whaatapune whare area ka ko nu mahino mai ko e a pongpong e whaawa e whare area ene tu urewa ko ia e whaawa e whare area a pongpongi e piveni ko mahino mai ngahi polokalama ko ngā whok ko e whawhuatai mieni te ke huai ki loto pe he whoki ki he whawhawhonga ko tonga tapu ono pe ngo whawhonga whare area fo au ki moua pe he whoki ki whawhonga tonga tapu whana e whili ko e mi tonga tapu whana ma te tapu e ruel pe mo tulsi aia ku waha mahino mai ngahi polokalama e whakahoko e taimu mo hu pe hea ki whare area Koe mea pau pe whoki ai whakafuakawai. Koe. Nā koe mea mua e whai a pongpongi. Ka koe sio a kuia oku koe mantu nau lawe whoki ki ongo asenita ongo report le lahi ua. Koe. Oku wha mai au ia toku whai mea koe ia. Kai whaawa mua whare area i Januari. Koe. E ko si hanga kakai ia ke whao singa tau. Si hanga mo kau ngā aue ma. Ka koe ngahi ripoti mahau inga. He kono whakawhitaulaki e ne patseti. Mo polokalama nei o mai aki ai patseti. Ai koe ripoti koe ni koe nau ripoti mai e ngā aue nai whakahoko. Mei he polokalama mo hono whamoreki sirini. Ki ha whare area ki tari ui. O pau ke uraki mahino i he kau whawhawhonga whare area. Ai ngahi ngau e whai he pureanga. Ka pate whawhoko o manatu. Wawe ki he ne awhio. E ne piko ia mai i he ngau e a whare area. O wawe o hau o rea mai. O tō wholofola mai. Koe whatongia o whare area ke nauhanga sivi. Ai ngau. Ka ku whotua tu sol te nau sivi whewhega pau e nau ilo vea whai. Mea koko. Koe poinia ko koko o ko sio au ia. E ko awe ni o tanga tohia. E struggle ko mea ko lau tohi. Ke te ke remain focus me pesi ura ki o au ke pesi o nongi au. Kai ke impossible, impractical au pito. Ke te lava o maintain ha whainga concentration behe for a long time. Ka te lava o whawhetaula ki ai mena e huinga mai gai e se tesi goi i he whai paragrafika tolu noa. Mo e whai se tesi goi asi mai he paragrafi whika tahawhe tolu noa. E ko sio
o kai ke solo. Ko ki fo timing o si fai ki briefing be me fare area. O pasi mai office fa wa henga. E mahino ga te au I longa ai epsene mea ko system. A proper mechanisms. E ne hanga o kai te tangata ngā au ko toa pe I fonuan I hawhainga tutoni pe whainga boundary, whainga scope. Epsene au pito. Pea kulahi mea tohi I, kai ke whai ki ai. Lahi mea tohi I. Pea lahi tohi I tai whakaukau I, koe anga mo I sio aku. Kai ke ai ke he kono moni hoke, solo koe uhinga koe ke lawai ha taha mui. Lahi ke ngai tutuni o tohi I. Koe kai ke uhinga lelei. Koe kai koe epsene o uhinga lelei. Pako sio pea weo, kai ke nau pay attentions. Koe tanoa ko ni tanoa whalufua. Te kono inga they are all accountable, they are all responsible. Ki he mea au tohi I. Kai ke. Ai ko tala noa ni piveni ki he mea, ai ko tala noa ni ki he whakamahenga, ki he time ko kona briefing ai koe he whare area, o atu ai ngahi mea te ke whai ki he wāhenga, ngahi hange ko ko mit ko sili o peko hafua. Ai ko tala noa ni ki he mea whakalukfua ko ia. Ko ia. O ia. Ka tau pe wāhenga pe mo whare area beso. Ko tui e utok highlighti pe ubewe as we go. Koe struggle lahe aku e te mini ko whenge u. Ke u lau ke u whakawheka kei. Ai tau mua o u office whawahenga, para whawahenga. Moyanga e nau whenga o aku mo whare area. Moyanga e whaunsi na whare area. Mahino whako ko whaou whaksolo. Ka wai pe ngahi control point, wai ngahi key point o ko whekumi jai. Ke ulawa whako taki. Ai mea hui koe function. E koe whai institution ko toa pe wahano ngahi component. Ngahi component ko toa pe wai ne function. Ka koe u function ko toa koe wai nau purpose. Ka neo wai nau purpose whaka function whaka component koe o wai ultimate purpose. E ko hange ko tape hepe hange ko mea lele. Ko poha huila o wai ne function. Ko tange vai o wai ne function. Ka koe ngai function koe wai nau purpose taka. Wai nau purpose anau to. Ka te not necessarily ko purpose whakalukfua ai. Ai ko experience ko na ako hiki ko iwa time ko ni. So I made some of the tough decisions. I he kamata pe ko ni. He ko ksio somebody has to make a decisions. E ka pau te e ko ksio ke ulunganga tau tolu ko a pe mea pasi pe. Ke sio ke ngai discussion fai fare area. O mai he ka fai he pure anga, fai he kapneti nau tutun, lota mama he ka kai, o mai ki fare area, ke nau make a resolution, ka peha ka koe fotunga ngo mi fare area. Ave peke pure anga. Ai koe ke fie make decision hata haia, ke mahino o kuia e mea o koe tau mua. Ai hange ni au fu maalunga tau hi wā ia. Ya compromise extended compromise ngahi value set. Ai o ko ngo ia pito he ka yo fu amanaki au ia ku i he stage behen kai ke ko hinga be gure a ke ai solo ko me na ta tala no I ta ia he FATUFONUA mahu inga o system mo mechanism ene hanga whakapapau I atakai o taliui o atakitua.
Ai foi ki experience e taha o ku tānaki o unaware pe ka kai ki ai. O ku nau tānaki mai mea ke ke. Koe iwi whakaukau e tangata, koe capacity e tangata o whakatangata. O ko tānaki pe whoki anga e me enkol ke mea whakalao, mea ke hopo, na ola ne awhi ki hopo. Toi a siri pe solo so kau kau whamatala ngi ki hopo koe a ke ne hanga pe o highlight mai mea koe palo parema. Ai kai koe ke play he taha and the function unsupervised, ta tau ai pe. Ka ko ngau ne ngau ai kif pe ka tare niti wange o tua. So ke hopo koe ni, talo ka whai ki hopo koe ni me. Moi ma tautou albe moi ki motua koe ni o tautou ateni. Toloi, o valbe tal mai. Foto mai me talaki ke ave ke whamaulahi. Whamau aleo ke whamaulahi. Ari whamaulahi te foto mai pe me talaki ke te whahifo pe ke whamau polisi. Si e solo kou nofo whakaukau, pe whewhe anga whakaukau ai department koe ni. He koe ku whakakaukau nei to tonu ke nau lak whae nan dole nau preliminary assessment o ngahi facts o nau mau. Ki mua pa nau toku whakailo hata. He pō pula kakai, so ke ki motua koe ni. O si fol, whenai loto maha no hoa ke fol ke aluangi ki nusira. Staka holo he hopo koe. Ka koe mea koe nau o kou o ngō i. A kai koe ke nau whai lelei e nau ngāwe. Whamatala koe tama mamahi. Whamatala e whakauri. Whamatala e pāsese. Kehe kahatoa. Ka nau ke o mai pe o whakailo. He koe conclusive assessment koe a aku koe he whamatala. O ku loi. O ku loi e ngai whamatala. Kai kei o mai pe o whakailo. O kou pehe pe o whewhe. Tok tala mai he tahaia. Koe taha koe mamahi. Koe ne tamai o ku nai whawhonga whare area pa wai ne kau polisi ana unau. So ke mau koe he whonuani. He whainga whahau whatongia koe. Koe ke manawasi iau ke urea ki e so. He hoko ia. Whaka ofai kakai ia. Whaka ofai kakai ia he kusio atu. Kai te aha, there is no, so na mamai o atu koe he hopo koe he whamau polisi. Atu mau ai o wholau e whamau polisi ia ki ewa he aho koe aho. There is no regards e taha ki he whakamore o e tangata I tonga. Hono kore. Koe whehui e solo. Ka pau whakailo. Ko te mau pe ke te whakailo te whakailo. Mau pe ko te tāpe te tiki teu te mateu teu ke hopo. Talwen me koe alwen ko alwa ken ti se main. Toi tolo e tau fo. O koe pehe e solo ko whainga atakai ente ni hanga cultivate. O ku mahu inga ka au ai tau ataina kakai. O ku mahu inga ka au. He koe tau ataina koe o ngoe kakai unau tau ataina. O ku nau peaceful, unau fia. Ila taimu nau fia ai. Nau ngāwe fia ngāwe. Ono langa e whonua. O taimu koko o kai koe ke hangi ko tui e sistemi. Hangi koe ke lava he. Kai ke uhinga le. So ke mau ofiso a wahenga. Kai ke aha whahinga koe whakakaukau pe whahofonga ia koe ke ne whake e palau ke hata. Whake e palau. Kau kai ko hane mea ia ana pe ko ha mea ke lerei pe hatoko si. Oi mea ia ke lelei e wahenga whakalukufua. Aia ke au o whai pea I he mata I he fofonga wharearea. Kau kai ke hoko ko ha isiu. Ke au ia ko isiu. O ne ase mea koe au te tonu ke iaha ha whainga task force ia. O nau activate ke mui koe hae makatunga o benefit e pe ki fo I toko whiha ia koe I he mea ngāwe na mahu inga
mea ngau e wahenga. Whai ngā mea pehe e solo. Oku, kai ke, wao oko lotolahi au pito ke uhanga o hake u isiu koe ni. He kohono mo ni koe whalala na o mai he wahenga ka au. Nā ko skore pia o te mou whiri au ka pau. Ko ha mou maheni au. Ko whiri au ka pau, ko ha whamiri au. Pe whiri au ka pau na aha tau whe aonga aki. Toko au pito ia. Ka mou toku whiri ia au ka pau o ku mahu inga ka mou tole kako mou whanau. Me he whai tuuni o whahoko me wharearea koe matawai ia o ta whenga monu e whanuana. Ai ko sio fu mafatu i toki au pito ka te au e ai whatongia ia pa ko si ai taimita ko whakau pe. Awari ko heke tisi ka o. Heke mo. E kongo i koe ai hoi mai me feitu ke pe. Kei. Ko taha whake a piveni mea ku o tatau i ngahi wa. Ko mea ne taha kua kai ke kakai tau pehehe mea ku ke hu atu ki loto. Pe mahina whakinia pau ke ai office fefe office. Ai aku pau whake ai office o e whakafofonga wharearea. Ai ku o atu moe he wharearea ka koe ke whotu e office pe ave kai me kaunga ue ku ke whalala kei te nau whakahoko le re whatongia o tonga tapu fitu he ne tu koe e ahoni ko si mau e mea ia koe a piven. Koe. Koe. Koe lao ia koe ospio no tikrea e whiri ape nima me ai. He no walewa ofisia. He ne overewa Koe ofisi nai toki whakatu pe toki taribe me wharearea mahale o anō taha walu. Koe anō taha iwa. Around that time. Ai o kei whao e whakaukau. Ai koe ofisi koe purpose koe ofisi ke accommodate ai kau ngā ue ke tokonia e whakafofonga. Hangeha supporting mechanism ke whafofonga ke ne lawa whakahoko whakarerei hono whatongia. Koe. Ai a ki he uraki ke ne ke kono whatongia ki wharearea. Ua kono whatongia ki he wahenga. Koe. Pea ku te pure kita ki he kau ngā ue. Ai koe kau ngā ue hataha ku ne o tui tatau mai te whakaukau. O kai ke toi hoko na tō ka liability. Ka te nau hoko na tō koe toko ni ofika kita. Mo whare i kia kita. Iha ngai i whie mau me wahe ngā. Mo ngai mea ke awe ke whare area. Ai ko si ai o si whalere ofisi. O ku wai mo kau ngā ue pena i ai. Nā tuku pe ai. Whitonga pe kau ngā ue. E ni. Ka koe wahenga ia mo i mea koe ia fua ia mi whare area. Ai koe nau wahenga fua e whare area. Allocatea me pachetia whare area. Koe. Koe paanga whakawahenga. Fui 4 kilu o kou awe ke wahenga. Ai au pehe koe 3 kilu. Koe paanga ia ke wahenga mo i taha kilu ke poliskolo. Koe. Ai ka o mai whakataha pea al mai pehe malu pe koe whakafofonga. Whafofonga. Ai koe paanga whakawahenga koe ni a toanta fitu te gei. Ne te gei ke toho mai ai wafe wafe watolu. Ai mei siulai. Ai koe inasi koe mei siulai ke sune tau fōu. O te gei ke toho mai e me whare area. Kai makatuunga i paanga ko ia he ripoti atu. Koe paanga koe o i siulai. Ki he sune koe tau koe ki mua. Wafe wataha waua. Iyo. O mai pe he tutuni e whare area ngahi mea au kai ngofua. Ono whakamoreki ke silini. Mo ngahi o mai ngahi mea ngofua. Mo ngahi mea koe ke ngofua. Ai o mai pe koe mea penia ko si kai o te kei ke mui ke iaha whainga. Ka ko
os instruct pe mau ka ngā we ke cut off hui cut off date line ke whakailonga I kai hoko te ngā we ia maunga ngā we mo tok whai e pe whaka mo popo ke ave ai li poti hawa wharearea. Koe. Me whakatahu ke whai ai wharearea ia ai wahenga toanta whitu. Koe. Ai effecta in katoa pe ki hono. Nei te gei kia ha komiti ha koslio whaka wahenga. Ai o whai te ngahi ngāwe ki ai. Te gei ke well established mo ngahi koslio whakakolo. Katoa ngahi mechanism ko ia ko ku whai ngāwe ki ai. Taha whake me tahe no hanga whatonga. Ai whihiki taki holo ofisi ka he holo kakai. O to ton whake ilo I kakai ka iaha whainga mea pe I he wahenga. Ta tawe pepe related pe unrelated. O to ton ke nau ilo ko office wahenga te nau lava is one of the institution te nau lava kore tokon ki ai. Whakawhare I whakalao ai ko ka koe ne hiki pe koe ki tofoa whakafunga ale ofisi ki tofoa. Hiki pe ki hate heo alu ki hate. Ko ngai nau hanga kore nau whai whatahau me ka ofisa kolo. E whahatala noa ai ka ofisa kolo koe ni konsi wahenga. E nau ai haki konga api ai wahenga. E nau wheare aki me ka u mautofia. Kai lava ke he koe meni ko hanga whatonga I mea koe ngau whaapi ke he so. Koe u mea ngā ue. Wai palau e whae wahenga wai nau lori. Wai me nau mea lele ua. Tau ko te algo sia tau anga ko tau e u palau. Tau pe e fuloto atata he uha mo la a. E solo. Mea ku e au ko ngau e whaapi ke he. Whakatamulu. Whakanime maa kai ke ai haki la I kapa koe ki la I kapa mo haki foi pou o ka mea mo haki kapa ke tau ai mea ngā ue pe ai ke whainga sense of ownership, sense of responsibility ai ako tok ngā ue he taimin ke whaha ai haki temporary measure ke o mai u mea ngā ue mo ai ke systematize no service mo allocate ai maintenance o mai be whare maintenance fee maru ni mafe upu ke u mea ngā ue ka o rewa ka kono moni o koutui o uhinga lere I pe ngā ue a whare ka pai uhinga lere te ngā ue ka ngahi office wa wahenga uhinga lere I pe a whare Koe. O kulahi ai ngā ue. Ta ko whenga ke kumia kau ngā ue. Ke nau lava o whakalere pe office wa wahenga. Lahi taha independent me au. Toki consult mai pe au. If I must have a say or decision over things. Ka pau te nau lava pe ke maulava pe o operationalize office I ngai I policy regulation lava in place o ne whaka o whakahai. E koe ngau whawhare au toi fu mawha tuki angeia hono whakaukau ai whanua whakalukfua. Koe. Piveni ko talana koe panga whamahenga naki whainga taa whakatonga tapu koe ngahe ko siula ia wafe wataha koe kei lere whake whafofonga I ki mua. O lere magi November pa whai whake whiriwhare ai ta pevo I mahina e nima. Hu marewa whafofonga koe na toki malolo atu. Lere ia whai mahina e fitua o mai e kisune o e wafe ua. Pea kamata re siula koe wafe ua ani kou ke talamai tika ke toho no paanga ya ona. Ai ko gene tu ko fi fa kilu ko ke tu os fe unga pe ia ke ngau e wahenga I foi ta we ta I o wakai ke ta ni mi piveni. Kai ko foi re ko fe unga ko ke fe unga me. Ko ke fikia. Koe. Ka kono moni ona ia
osi ko anga foke tauhanga in check hasilin pe invest hasilin ke fainga return of investment ke osi anga tau wa fainga success pe ko fainga outcome output o wola melie ke kagapa e veteki pe fakilu ia pakai ke tau sio ka to wa mea reflect mai he wa nga wa leva palpare mai aya pe ko sio aku ia ka ke fe unga fakilu ia ke lava yo fai ha mea in terms o le rei whakalukfua ai wahe ngā. E ka kei whehu ia pe whoki nau ki lau e atu he tutoni kai ke provide he tutoni clarity ki he purpose o i paanga koe ni koe wahenga mautolu koe wahenga koe COVID taha mea koe ai hala pure anga i he mau wahenga. Sai main road ia ka koe whekolosi aki koe loto. Pea momosi whoki e nau tole sili ni o kawai mo tanuhala. Ka hui kai ke utui o whe unga ki. O hange ai ki whaakilu ia hano whenga ke whakasuka aki hai a se puni suka e whaa e futanke vai lika ni mamano. Aia osange is a waste e whakamore. Na was fe tutaki au ke potngau e moi. Ina hau mua o mai e mape o tonga ta fitu mo no ngahi hala. Mo e anga e nani fo tutu anan tol ke he nau tanu hala. He unau toka anan tol ke ngai hala. Ka mau hanga e mau tolo whakau e se meta o ki hono whakau ko tau o maulawa si o waifo i hala kua whakau fofa. Ka tuku e tanu hala pe o kai kei lolope. Ospe tanu hala lolope. Aia ko e au whakamomua nima te ngā ko ia. Ka ulahi ngā we ke whaipa puke hange pe e whawhaituitui o mai mo nau ngai whemau. Ka koe whenga koe ni ke aiha mechanisms ke lava pe o functions. E koe so o mai koe whaituitui ke nau ngai whemau. O mea wholau o na ngai mea whakapanke mo mea. O lava pe o te tiketi hataha he kau ngā we. Ke ne assist ai kakai. Lahi pe whoke tau kakai o kai ke nau mau sia nau tole whainga. O i system whakapanke, o i system whaka immigration ni. Kau tokoni e ko nga mea pe o ko nofo. Aia e piveni ko e tu ko ai a pure anga. Ke whanki hala ko ke tala noa ki ai. O ku meni ko whatongi ai e pure anga ke nau tanu holo whanki hala. Pe ko uhinga ai hana o mai whakilu ke kau mo ia he ngau e whakafofonga ke whai a ke tanu whanki hala. Mo whanki mea. Pe koe taha inu kune whehu i mai. Pe ku ata e pa anga ko ni whawahenga. Ke hange ko ni ke mo ai hawhainga mea ke whakatupa anga. Ke whakatu hange hawhanki business e lava whalere he wahenga ke lava o generate maha pa anga ki he wahenga. I he tu koe tau tala noa ke pa anga whawahenga. Pa anga whakilu koe. Ia o ko tui pia uia ka wange ko lau o kulahi meti o ko loto ki o hake i he kamata ko na whalearea. E kau mo tau moa e silini. He ko whakalere pe silini a koe hange pe koe paketi. O taimu allocate ka pa pe wahwhai project. Ko no allocate pe kua pau ke whakamore he foi polokalama ne o ngā no tari. Imprim polokalama koe a pau ke tari ai whafofonga. Hai moi kosilio ko kou nau whahoko mea koe ia. Hai huinga nei kai ke whai e mea nau o si akuri kei ke whai. Aia koe mea koe ke whakatupu paanga ai silini koe ia. O ko tui pe o toton koe o taha ngahi whakaukau ia o ko siau ki ai hange koe ni. Ka pai e whakaukau i. Ke ko kuhi ngai ni ke whanki kakai o nau
nau ke ngau e pe subsistence economy, he farming, subsistence farming. Ko toko ngau e pe ke kai. Paka pai lahi o wahaki tanga I tolu. Tau lava fua mai ke office wahenga. Ka naona to o ka naise container ko no sipi ki muri mo no market. O fua ke whaia ke totongia ko whaia ko whainga mea ke whakaivia, something of that sort. Ko mea ko ke whakaukau e wahenga ke ai businessi. Kai ke ufu te ke ufu maku pusi hono lele hono kovi. He kono inga ko lau mari e fokia anga ko anga ni whakaukau sol. Ke pepe se whakilu koe. Tau mua ke mata kolo. Ko tau mua ke loto kolo. O loto kolo fo ke anga NOV ko kakai ko mau e nau mea ko kakai ko nau la lahi society nau NOV ki loto kolo. Ko mata kolo ko lau he society masive siwa. Nau pe langa ngi fare mata kolo. Ai ko sio aku ya. Kawe water system ia ai vai he fu critical ke langa fonua. O ko ke whakamea pango ia he mahino ka te au he kutakai ko ni tomata fitu. Ai mahu inga e vai ke mea ko tope. Mo whainga water system o ku pau o whalala anga o kai miri o malo he whiunga bau consistent. He tene he hinge ka toa ai mo I whakahai ni ka pau ko fu konga lahe tau pache tiu alu ke mo I lelei. Then the water system is a must. Ke o kai ko tanke vai ke au ai issue. Te ko nga tau langa whakafoi tui lewa tau to. Ke au ko hafoi water system ke ne hanga ai ko motor wana no foi mori. Ko mawanga vai ko drainage ko hala o ko stoia ko fu nga mafatu tuki o to he pureanga. Ko mau pe ko ke langa ha fare tau mo uila me. Ko langa pe ko me pe ko pe foi connection ko osi iho to step ko me ko ya. A mo si o tonga ni so. I loka pau ko fu loto kolo ni o no foi kakai. Ka te hau ki ta langa mitai wangi au e mama me loto kolo. Ko whakamore koe ke take uhila mea to api. Futotongi e kita. Kai ke utui pe. Whakamore koe ke take wai me he loto kolo ke mata kolo. Whakamore e kita. Kai ke utui pe. Ko infrastructure ia koe. Au pe ke te tanu e te ki hala. Ko whakamore a kita. Ko ke au ko si oia ke ai noa ia. Ai noa ia. Kai ke. Ka toa umea koe ni o tokoni pe solo ke ono whakaukau ai system te koe mechanisms ke lava o make sure no one left behind he anga whano no society. Mon lai apito. E ko nga ka pai ale tahaya ko ia mita uangi au. Piveni pane taki e ia uhila pe ko vai ki ono api. Ai ko ka walat fo o ko no fo te feitu ko to tonu ke na to tong taki vai na to ke api ko nan to tong e fu mole lai ko ia. Ka ko fatongi a fo kia ke fai ia e he. Pureanga whakakolo pe ko pureanga ko hai whainga potunga ko na fai me ko ia. Ke nga ke hange ko mulini ku te alat pita lang ha whainga feitu. O si ia pe foi halanga vai ia ko ia ke te ia fe I mai kia ye. Ko ia. E kono moni ko anga e whakaukau ko e pote uhila he mea ko ia. Ke toki taimgoe o atoe kau nofo e koe mea pa nau toki. I toki alu e kita e ke te whamori ke. Hala upito ia. E whakatupunga kau ngā api kovia. I he uhinga koe ni te osi wāko pe kita mo to kau ngā api ha te ala toko o eke ke nau to tongi. Ka sio ke uhinga koe kai te nau honga whakaukau I kakai. Ha hono mau ke nau taki he koe infrastructure ia nau tō. Ka toki o mai koe kakai o nofa te ngai wheitu koe au. Nau toki eke to tongi me ai. Eke peki to tongi whawhi unga peka kita.
ke te connection ni pa nau tok tana ki lewa me ngai ka ko e aia ke te mafasia to ta kita os ke te tala mai ke ke ngai ka nga api go fa vale fa ka ia so ai mai ai no ia go he ngai kai ke ko pa ngai isiu go hunga gulave ge go isiu e te nga u e ge solo e ko ke hunga lele ha mon la he bit piveni ko mahina pite ta whaaki ko ia ki he umea whakawahenga ko ni mo umea ko ni ku ke ho haaki ai te ke toki ngā ue whakalere ke pang mo ni pe ia na toki osini pe ai whiri pe a o kula e ai pe ngai mea lahi ia o te ke maa hoa taimi ke fu whakakau lahi ki ai ke ngai isiu ko ia fe te ko ni e a ot fok he poni a poka pongpong e kau folau ko me muri nga se whare area pa mo hure wa fuakava a ko ha tu unga na ai fuakava a nge ko na ta talanoa ke ngai proklama ko osi ai ko whikau foke mo fuakava rewa i he taimi ko e a vai whare area a pongpongi i so ko foi me marida i longa i go ya va go tau lao ka ya tu ni pa ia i tu ni whare area whikau a pa mo fuakava ke pehe ke tau pehe ka pa ka te ke fuakava ko me e hoko ko nga pe ka pau o ku kai ke e solo o fo o be foko no ai ona men ka ko e mau ave kai ke tohi e u mea he lao ke mama ko tu tai mini tu ku pe se fa le ai ko fai tu ni ko discretion ko ya we se fa le kai fo ke hen ke fa ha tala noa ha tala noa kana request pe ke ha ki time ke matala noa Oe na ta lave fu tawa mako weekend e ua ta lave tau ki foi palpare ma fuaka. Ai sai. Na ku nofo o whakau kau lahi ki ai mo kau pepe o assess whakalele he. O kilo ni amai tai mini. Toi malo yange e tai fi mahari ke foi fuaka. Ene tu fe hala ki he. Pero ki au ka eu ko tu pe au e pe hai fo tu o tua ke tawa ua bong ko hai me. Ka ki au ko isiu go ni o si neongo fuoloa tako. Neongo ko fo mai tako to. Ka kai ke uhinga ia ko tonu me ko ia. E ka pau hala. He koe foi laka fatu tā makia. Pea kou pehe tānei ne. Ke te kei ke tau mātā. Ai tā puake ai o tua ke whanua. Tānei ne te kei ke tau mātā. Pea kou ngā he. Te oatoa e whakaukau moni. Hanga pehe foi fuakawa o ai noa e ia ipe ai o tua. Koe bottom line ia. Mahalo sai pehe tai ngo te lo. No tai whakatoka ngai. Ka koe tai mini ia. E kono hinga he ko hangi pe ko whatara no ko kimwa. Koe fuakawa mo o tua. Kau te osi loia pe ki tai he impossible, impractical ke whai e foi mea koe te palomesa ke o tua te uwhai o foi mea koe. Pea osi i he ngahi tutoni whawhamau a ngāia. Masi, o te toko te whoki ko toi lau. Ka koe whila ia e solo i mea koe ni. Whila i mea koe ni. Mantu ka ngāue, ka pau te tauhanga whakamore ki ha whaakilu tau bewa tau. Koe osko ia e haurewa whamatala atita. Haurewa atita ai mai. Hai uhinga mahu inga atita. Ke hanga he whamatala atita o continuously improve e tau whau whatomia.
O mai koe ngahi matawaiwai whatonga he atita. Te tauhanga rewa whinga i ke tātā puni. E ua toi hoko i matawaiwai koea. Koe kusio koe ki ngahi tutun whawhamauanga. Ka wai mea eo ko maari i au iai solo. Talu e ne hoko e umea koe ni soke tahiwa ua wha. Tahiwa ua wha. Koe hopo i he waha o te vita rui la kepa pe mo furi vai. Koe hanga he ne awhio na ia o whakanofo. Whakanofo ai furi vai. Kau kei mo ui ai aia oi holder. Ta koe tutuni koe he whakamau. Koe tutuni koe he whakamau. Koe whatongia ia e whakamau anga. Neongo e nau whakaapa ki he ne awhio. Neongo e nau whakaapa ki he ne awhio. Ka he kai ke lava he ne tohi ana ia override ai konistutoni. Koe uhinga whoke e whakatara noa koe ni solo he kawe ni he issue mamafa ki au he ulotonga iai ke ispehe ia ulotonga au koe whanua. Ka koe no whakatu tā maki e ai whare i kovi koe e ne awhio. O keilo e oseange e ne whai tutuni koe ni e fua he kakai tō tong tu hau ai tō tong huhu o tō tato tonu o tō tonu ke hingoa. Ta tau e pe. He ko hono uhinga he koe whamatala koe whamatala koe whamau. Pe ko whē taimi o ko. Whē taimi o whakalao ai ha arohaka. Ha ea o ha hingoa pe ko ha tofia. So koe whamatala koe whamau. Ape mate ai. By operation of the law, automatic pe hoko taha koe ia. Koe pehe koe he whamauanga. Koe mea pe ne a whio ke whai ko no publish ono hingoa he kasete. Ka koe hoko koe ki he. Ka koe hoko koe ki he hingoa mo tofia. Koe mea ia ko ni stutone. Solo koe haha no uhinga koe ki au. Ka toa e lisi, ka toa e paanga nai tiu o totongi ki he hingoa koe he taimini. E toi totongi pe a maunta tau ki he toa taha totono. Ko hene totono whakoni stutone ana. Aia koe whakatu tāmaki, ai kai ke taulawa whai lelei, ai whai fuakawa, ke uhinga lelei, ka taulawa, o koe lea ko ngai whaparangi koe truly loyal, ka taulawa loyal ki hene awhio, ka tauhi mo i koni stutone, ke maanio. Koe paloparema koe he sio koe masi. Kai te ke nia mo i hopo e taha, ai koe fo i hopo i e waha o pukuafu, vese slatu. Koe te kumi hake, ka koe whakamatala ni koe he whakamau. In terms of the constitution, the court must apply the constitution and the law. And in doing so, in this case, the court means no disrespect to His Majesty the King. So koe nau whai koe o whakatatau ke konistutone, o kui kai ke uhinga iau nau tae whakaapa i ke ne awhio. So nau to bebe. But the court is so sure that the proper application of the constitution and the law will also be the wish of His Majesty. Ayo koe tau kapo koe whahi kau whamau pālangi. O kunau tui ko hono apalai to tono e konistutone mo lao will also be the wish of His Majesty. Ai ko sio ke whainga taa koe ki au e foi. O tala mai he foi whakawai te utala ngofu au ke hene awhio. Pe te utoi tauhi mo e konistutone o maonion. Malawa fe solo. Lo tonga au ke hao pledge ke o tua. Hange ko ulau, kapana mai hafu kasi a pea e ve palasi ke tau pledge ki ai pe ko tuanga fuka.
o uhinga ka te au ia ai tau staka o tau langa whakalala kai whonuan ko i kai ki tau hanga ai e whi tele meni kono uhinga so ko whehu ia tu ka ha uhinga ai ke whakawai ka whafofonga right at the beginning. Why? Maria pita na. Ke ngā whakapau ke nau fuakawa he whatongia kou nau whai te nau whai ma oni whatongia koa. Te nau honestly tu e whatongia koa ia ko nau whahako. Sio te o mai mo tohi tapu. Mai That mo is tohi a tapu. secret. O kuahe no whainga top tapu. Ko ai ko ke tau whakawa ke ne awhio te whai o fo i mea au impossible. Ai ko o si hoko mai ia i he tuna. Ka koe uhinga fo ke whatanoa solo he koe fo i rea ko ngau ea ki he whapalangi. Ai ko whakawa e kau whakamau. Kau whakamau ko ni unau whai tutuni ko ini. Ko whakawa unau whai nau tori au kai koe obedience. Ke hange koe fo i talango fua. Teu talango fua. Koe whakawa unau whai nau tori I will be truly loyal. Solo. Koe truly loyal. Koe wa uia highest order of respect. Kai is not at all obedience. Ko talango fuaya I hono whakapalangi ko obedience. For rea ko obedience is nowhere to be found I whakapalangi. Ka kou whotua tolo. Ko tau konisu tone na tohi whakapalangi. Ka tok di whakatonga. He koe foi matai tohi penia na tohi aki koi ki mua I ki mua he tawal fitnima. Ko truly loyal. Ka whakatonga ia he to tangata aho goia. Ko talango fua. Talango fua. Maria pita. E piveni ko o wai fi whakau heni ku whotu whakau ko mai amanak. Ku pe ku alo atu he line ko ia. Ai ne pe fo ke ka pau e fai fo I me ko liriwe. Ka nga fare area liriwe fo ka va e solo vai e palo pare mai fare area mo mo pure anga pe ku. Ne fata ta ka fai whekau to la. Nau fo ka ke o tuate nau fai whekau e fonga. O kuna whakawa ke ainga, unau kei corruption pe nā tolu hinga siasi ko unau. Kau ki ai mahala pe he te whare area ka pau e liriu. Koe poini e pe koe poini ke he nia ku tanau ke amanaki. O ku mate mai ho o ku mute mai ho. Unmute mai. O ku ongo tu bepi ven, o koe ke ongo mai ho rea koe. Kataki be ku o ki motohia e mea. Koe ki loipo hame koe ke ongo mai e ta whaka piveni. Ko tui mahala koe interneti o ku piveni ku ongo atu?
te malo kainga ku te kihu mai pea piveni ko ngā ki loki ini mai pe ko hae palapalema o ku hange ki vai mai ne interneti ka itam tatau pe ku atu whamalo ki tiki motol ko tau pe ka sponsors o ku mo togoni i he ngahi polokalama ko ku atu pe me heni o whakatatau pe ki he tūma kone ku ia taini mi thank you so much for South Pacific Loans i homo togoni ko ku whahako noa valungea valvalu hiva valu i estalectable piveni o giongo atu he taini mi hello o ku kei mate mai pe mai mea ke si opa ku na kua mea piveni gongo atu o ku kei mate mai pe ka kono sai pe ka inga ko ngā ko te mate polokalama pe mo piveni i he pongpongi whalaite taimi hongo fulu aia o ku magatunga fuke polokalama ko ni ko ngā ko lere ai ko ha umea ko ni koko i whare area a pongpongi mo tu apure lulu aia ko aho whalaite ko ke whare area ai pa te ma polokalama tu ai mo piveni i he pongpong whalaite he taimi hongo fulu pongpong aia ko taimi ko lere ai ko e whare area i he wike kahau te tautoki polokalama FATUFONUA fo o i he pongpong whalaite ko ngā ata a piveni pe me he whare area mo lava tausio ai pe ke ngā hi mea hoko i loto whare area aia ka koe weekend malere te ahoni te polokalama atu pe i he pongpong whalaite ai o weekend i pe aia koe polokalama ia ki he tausio ai pe ko ha mea hoko ki he fuakawa pe mo ngahi tuunga ko ia o ku ia whare area a pongpong pe mo te opule lulu pe ta rap lewa ia i he pongpong whalaite pe ko e wika ha u lewa te tau alu lewa ki he a whalaite ka pau e whare area ai tu site pule lulu to pule whalaite tu site pule lulu to pule lulu te tau alu lewa polokalama FATUFONUA ki he pongpong whalaite o tau polokalama ai ko hinga ka lava ke tau whama o poai pia mo tau sio ai ke ngai mea koko i whare rea ko te e penga i mea ai e o lava pivena pick up me ai pe lava ke tau toki talanoa mo whaihano vete i he tau polokalama ko ia i he pongpong whalaite ai kainga mo kātaki pehe ki motuhia ko ni o koko ke polokalama he ahoni to pakai pe ko se hoa taha dai nim ka ko inga na isiu na ka mata ke fra o se ke tau talanoa he mahu inga pito isiu ko ni o e fuakawa na pe mo e fehu ina pe to taha na ne o mai e Williami ai ke wawe ka piveni ka te utuku pe ni e Williami to ia whakaukau ke o mai ko ngā ke toki sio ke a piveni ke lawa ke whaha wakai ki ai o pehewa Williami ko na uhinga pe ngo tangata he ku osia e fuakawa ia ene afio ene hoko ke taloni pe ku pau ke ne fai e pure o whatatau ke kone stuto ne pe amana ke fuakawa ia ka u whare area e whai pau e tu i ki ene fuakawa ko ia ana ko e whakaukau i ko mai e William pe mai ngai whakaukau ko tau pe mo o mai ko ngā e lawa pe tokoni ko me pe na o mana tu ina hanga piveni o mai ke tuanga pe ke tau sio ko ha mea e hoko a pongpongi ka kuhange pe foki ko e tu ko e whare area o kui kai ke tapu ia koni te hu mai pe piveni en koni ku wongo mai piveni O wang atu. koni wongo mai ko ia Oh. ko ilo man na ki drop down pe ne ti na ki mate ai lea le o ka koni malo hi mai ne asi pe koni ku wongo mai ai whakaukau na gi fo i whakaukau ia na te o mai he tō taha koe ni na ne pe ia ko Williami na ne pe Williamia ko o na o wai mo fuakawa e tu i time ko kuri whakalau ni ai o wai mo ne fuakawa ana ia ke ne hoko ke taloni te ne whai pau ki he tau koni stuto ne pe ko tu amanaki e kau whafonga whare area
e nau fuakawa ka nau tolu e fai pau pe mo tu I ki he ne fuakawa ko ana I he ngai whakau ke heke nau o mai ka koe o wakai ko ako ena ke pehe wak piveni tuk peke tau si o pe ko ha mea hoko a pongpongi pea ko tui ko e angi ia te tau alo atua I ka koe whoke tapu ia piveni hange koe whaapaloti koe whare area koe ki tapu ke te whakahae te tai whia maari e ka whainga isiu koko Iwe no au ke hikini ma ko ani he ko ke na tare na dole patseti mga mea ko neongo ko mea mahu inga ke pule anga ka ku mahu inga ke whakaha o ku hala foi mea ko ia piveni Io ko whakaukau ia ko ke pe ko os fuakawa ni afio ma te ko ni afio be au akam da polo ke ni fuakawa ko mea ko hanga o atu ko umea ku hoko ai fai tutune ne afio fe paki mo koni sutone pe au lotonga hoko lotonga tangute ai isiu ko ia fe la kepa o lotonga fe paki tutune ne afio mo koni sutone o fe hui lewa ko fe mete ke fai he kai te ke lava o fai loua he ko ho fuakawa te fai loua ngo foi mea ko kai ko mea kai ko mea faka ko ke au faka ta ne afio faka ta tone tau nofo he foi whakaukau, he ironga e tau ngangau, ai foi ngā whakaukau goin, ke tau fuakawa te uwhai ngo foi mea e ua, o impossible ke malawa ke hoko. Ka ko te fuakawa ke o tua, o e pā usi e o tua, o poinia. Ne ko iki mea koina ke lawe mai ne nai o pe solo vai tau palokalama. Ka pau e whakatonton. Solo ko poini. Ko poini ko ki tau ira to pe solo vai tau palokalama. O ko ki tau ira to ka pong ko poini ke tau fai mea totonu. Ko mea totonu he e kusio o mea ko ni na tau lau toi whakasapa te ake pe tau whanongo he aho ke aho malanga I mai kai kau e o tua I he langa. I he whonua, I he wharearea. Ko koto kula noa e tau ngā. Ko poini ke tau pausi pe ko hae uhinga sai ko eke ko ane nai harewa uhinga hono o mai foi fuakawa o mai ki he kamata anga o mea ko wharearea. Na mo kau whakafofonga fo ou. I kai nai ko whakaukau ke kau e o tua he taulanga. I kai nai ko ia. Kakapau tau pausi pe o tua he foi fuakawa. Harewa melie o tau amanaki ki ai. Haola melie ki he tau hako mo tau whanau. Mona. Ai ki au ia. Koe ko poini a kuia pete ni solova. He koe ko mea whakatamai ia. Koe foi mea whakakovi nā nite ni. Ko o kamata anga I whareare au ke whatu kovi nā nite moho o tua. Te ke whai pau. Whai maoni oni. Ki ho whatongia. Ka mo koni stutoni. Pea toi tala mai te ke talangofua. Fe lewe taingu nau fe paki ai. Ai nia koe o mai I whakamau a ngā tuofia numbers of time. Raki a ua lolo tonga tangute foi mea pehe. Pea koe wharei koe whai ke nea whio kala. Lo tonga tangute foi mea pehe I whonuan. So tui mahalo o mahina o pita I whakaukau ko ni piveni. Pea ko hangi ka lau kai mea ko ngā kono lerei pe mahina whakaukau ke o mai. Pea ko au. Ko kuhinga ka pau. Tau ai peha foi mea taha. To'o toi whai maani o nia ko nisone. Ai pe foi fuakawa te utalangofua ke nea whio. Full stop. Whiunga ia. He malawa ke te whai kita mea ko ia. Ko kuhinga kono toi tānaki mai e. Pa ke malawa ia. Ai koe harewa ho mea whai. O kuke lohi aki e o tua. I kai ko ia. Kaka pau koe tau tui koe o tua ai halanga anga. So ke malanga koe tupo ono. Whaka koe ne koe ke umau le rei. Ka kone pehe. Whakatapu ke he o tua o ku tuu ai le rei o tonga. Kai ko ia. Koe poini koe o tua o ku tuu ai le rei o tonga. I loia mi wharelahi. I loia
me kau taklo tu ilo me kau vai ve kau ka ha e ngau tau wa inga I tau tole foi fuakawa lolo tonga tau ilo o impossible ka tau fuakawa ke o tua ai go tu ai le le tonga o lohi aki I pe me right from the beginning ka kai o hanga tu wa ki e foi fuakawa mo ko hiri e solo ko hanga ya usia a ko ya ko mama ni na whakaukau katoa e whainga tangata o tapa wha mama. Pena e tamate I he kau lotu e kau sai nisi una matala mai o koe ke tapa wha. Ka koe taim pena ilo ai e foi a vaila pole foi new knowledge ko ya. Na ni ure vai tala noa me tapa wha fo poto poto. Koe poi ni o koe ke utuku aki ia ko hiri he koe mama ia ko hiri. Ka koe ke utui ke whamalohi e foi fuakawa ko ni te tau ilo pau tau fuakawa loi. Kai ke utui pehe. Tuku kehe ka pai tala mai hata haya o toi tu e lere ia tonga I hawhi tu kehe. Kau kai koe otua. Pata hore wa tau tolo o fuakawa loi. Ka pai tala mai hata o kusai e foi fuakawa. Te fuakawa au. Kai ke utui au e tari e hataha ke mono hataha mea kai mafu o no ngutu. Tai tene tai tuki o no. Ia ku tamai ene panopano heni ene komeni sai bega ke fai pego fuakawa pongponga o te ke uma ko te tapo. Solo vai awen ku family pei I tonta fitu. So kai ke na ua ko lele na to na mai no ina dole me ko tano. O fare wa tau tolia. E ko foi tunga ko ni te tawa te to ke tai mi na hanga ne kanesa fra malohi. A ta ko to pe ke puno ke ko ni su to ne na ne tohi. Ko ni su to ne na ne tohi e molotu ke tama pua ko. E ko tu ya tawa te to ke foi mga fa ko ya. Vale. Tau tui pe e lava fi. Fi pala pare mga ni tau tui pe piveni lava e lava ia salova. Te ke lava ko salova fi pala pare mga ni. Aki hatau si onge pe ko e ha me e whahoko he whare area. I tunga ko ia piveni. Wai salova anga ia. Wai salova anga ia solo. Koia. He kau palang ka to ko ni nau fai tutu ni me whamao nga nau fuakawa whakapalangi nau to. Ko lea ko whakapalangi fiti to tonu ia pe mo nau. Mo anga e lau maari o tau tui ke o tua. Koia. Ke tau apasia ko. Ko tau apasia ko ke o tua o hanga he foi whakawa whakapalangi o mai foi elito ko ia. Ko ilo foi hu ko foi whakatonga. O tau lohi aki lewe te o tua. Completely the opposite. Ai e lava pe ke kore ko ke sea whare area ke whoka whapalang ko. Ko firia a sea. Ko discretion ia sea. Ka ko insist au ke o mai e whakawa ko whapalangi. I will insist. He kono inga he hanga maari ko kulau maari ba mo anga e apasia ke o tua. Koia. Ka ko ke halao ia tohi I he koni stutone pe tohi ka ke ta e whakawa ko me e whai ka ko. Discretion be mo ia a sea. Ai ke au ia. Okay. O kai ke me ia o tohi I he lao ke with clarity. He na kai pe ke amana ke kau whaulao ia e te aha ngangau hange ko. E mahu inga ia e mea mahu inga nge he kapanga ko nau feta kai o winga fo ke whalau fo solo o winga e kai ke nau klava si o lere o nau whakamava ma pena toka nau hunda toke mea ko na winga e nau whiri whare o winga e nau whiri whare so whanau mai solo ka hanga wat na aku rea ki he ka wahenga ka pau o mou tui mo amanaki mo mahu inga iau nofo ia ka hau lere ko mo whanau ka mo whiri au ki au ko si o solo kau ka fuakawa loi he foi fuakawa ni kai au pito ke maua ka hau lere
Kono mo'oni na os tala na mahu inga ia I campaign ke mahino ke kakai o kui kai ko fo I ma kui kai ko me moa kai ko tanke vai kai ko lori maka ki au ka pau he kai ke taulava vete foi palpare mo ni mo fa go ni tau te gai pe ke moni e tau ko tau mo ngutu pe tau tala ko o tua tu o le re yo tonga mo ngutu pe ki au mahino mai ga tau tolu malava ke se paki ngo foi tau totonu rewa ke tau fa kau poto ane kau kange ko whakatala noa solo o se ai pe solusi ni ke tau huki ai whakarea whapala e koe whakarea whapala ni o mai e rito koe whaka apa tau potaha I o whaigene awhio ake te pehatu oua te taafe matau he koe lirifa nei o hanga mai ai koe koni sutonena te tāmalai taua so lava he kaupala lava he kaupala o nau patongia ko nga he ko ena nau fuaka vai nau tolu o nau pe mai pe dato whakapapa pe ke hene awhio ka mautui koe konistu tone ko iau to ton ke ne hanga tataki mau whai tutuni Te mate mai o telefoni pive. Te mate mai telefoni. Kaku te mate mai pega mari e ki foi whakaukau ia ko ia. Mahalo e sai ange ho lock out ke te lock in mange naku sai e time ko te hu fo o mai. Kamata te ki mamange e whi whamatana koni whai e piveni. Ai a gune pehe o ku I kai ke iai ha tuhi pau mai e he tutu unia whare area. Ka pahe kai te whuakawa ko tau te ai e tūri ko tutu apu hai. Kei te kai peke whanonga tuku wongo mai. Kei mate mai pe ia peke ke wongo e tu pe me. Na koe mea pe mahalo he, na koe mea pe he neti na ki vai pe neti o koe ke mea ai. Mahalo ka ki mea pe he neti o ku ki yongo me koe ke mea ai ka ku maari ki whatara noa mai koe ne konga ki muini. O nai e whakaukau na mai he taha heni. Ka ku mahalo wawe lere mea ki alunga. Pea hanga au he whamata he whanonga ki whamatala. Ka kai ki u hanga whailonga ki u lama o hulu I atu ki whi whakaukau. Koe hanga e peha ki whi whehu I. Kage, o ku mou katak pehe ko iloi ko interneti o ku matu ungai ai palparema ko ni ka ko ke ilo po interneti mei tonga po interneti heni ka ko waka ke interneti heni ke malo ya pito pe ai interneti I Nosilani ko iloi ma ko internet pe mei tonga ko ki palparema mai tai ni whamalo ke tau kau sponsor
South Pacific Loans, pamalo atu te modol, I hono tokoni I koe tau ngahi polokalama ko toa beba miheni, mana tui ka pau mo whema no, te ke lava o whetu taki ki South Pacific Loans, I he 0800 88 98 88, te nau lava tokoni atu ka te koe, iha o whema no be, te ke lava tala no mai, if you need to have a loan, if you're looking for something that you need financial assistance, don't take your phone now and call Sitaleki Tobo on 0800 88 98 88. 0800 88 98 88 is one of our main sponsors of Vibon Media. These South Pacific Loans are there for you to help you as your other Pacific Island people. South Pacific Loans, call them on 0800 88 98 88. Yo e fika ia o Stelektobo, ba manau kau ngā ue ko ia o South Pacific Loans. Ko tau whare wala koe page, Fashion Store, I loto nuk alofa o kuku tu malau, te ke lawa o whatau haa wala ai. I he wawhitu tolu ni maa no, I he nau wala fo o koku iai, te ke lawa o whetu take te nau tolo. Ko ki wakai anga piveni. Koe na kuongo mai piveni. Kuongo. Yeah. Au ki mot pe. Mahak tō hanga he network, kautama network ato tō ki motu ki pe ke lere motu. Hanga bere le fuka. Le fuka motu pe. So i si ue nia te toki lawe ki ai. Ai palpare mako koe connectivity he whanuani. Koe. Mo kai koe ke whakaukau I strategically ke afota polo ke kakai. So ke penak whatonga iho na wiku hanga TCC o sign up mo kasfiki. Kasfiki, koe. O le price go now end up paying o kuri unga whaia me mea go na mawanga matolo for tuto. Ai te mo o whehu I lewa ko hai I lewa o tila. Tamago ne whenga ke mama mai kakai, pero tamago go ne ai go ke mamafa mai kakai. He ku fo I kina ia he time and time again. Ka ku sa ia he hoko umea ne so. Timely he kono mo ni so ke palpare mago ne network apa mo internet he. Kau mo wawa mo hapai time go na tau lava hapai mo wawa o enjoy it for platform go. Time no hange go na o mai mana vi time go vai fa o go fa iwa. Wasio mai. Wasio be me to a ke kau he. Ke lava ho piloto. Pau pehe na internet mai mi wawa mo hapai. Ange ta vai fa o. Ai te mama fange ai tu go ai te whakatau go te kika paiti he dai nimi ko ngā mama fa for contract ko na fai ma Pacific. Well, business social kana dol. Ka ko cost ko te na pay ke foi service ko ya. O kuri unga fa more than 4 times. Mau ngana mo ai. Mau ngana mau ai. Ka ko fotu tu ya go ya is pakes. Hange fa nga fotu tu go ai lau go tak paki wa uri tak ta va u. Fai mo ke huot ko ye mo ko nga manio ke wa wa he na te humata. Pe he anga fa nga whakau whakapi kehe. Kai ke nere ia whai ngā whakaukau long term ia. Ke palani o iga lele e whanua mo kakai. Kai ke koe mena tangatai. Na ta tala no pe foki he o kai ke hatu tuuni na ke pe foki o kai ke hatu tuuni ai whare area papau. Ke hataha o kai ke fuakawa. So ko ngahi mea whakain koe na ta whaatala noa gai solo. Ka pau aha mea whe mau tohi I he lao. Tohi ai penal effect ko hai tautea, ko hai consequences ka pau ko ho fili ke alue. He ko pai operation of ta loa. E ke lava he foi fuakawa ia ke ni hanga o to o ai fili ai kakai. Operation of ta loa ko ho o fai he fili kakai.
Ko fuakawai sa hanga fu I ceremonial. Liutual ceremonial. Have nothing, no bearing ke hoko ai pe kai o hanga ko glau hanga umea goni o hake palpare ma o whakapiko piko go ngau e kau whare area. Ko kai ke na hanga o ai ha whahinga tutuni ina scenario kai ke fuakawa hatahe. Ka ki au e solo. Ko isiu ia ke hoko ko isiu ke hoko ai ka fu komosi. Ki au ka pau tau tui o whehalaki ai hu e talangofua. Fo I rea koe talangofua I he fuakawa. Ka mo tauhi maoni kuna whepaki. Ka pau whehalaki. O kulama he whapalangi o miti kei te isiu go ia. Kai tok whai whakarerei he koe foi translation. Koe foi translation pea. Ake mahino pea aho ko ia. Ka tae whatokanga I pea he nega ke hoko e koha isiu. Ka hoko ko isiu he aho ni he ko sea ngai tutun wha mauanga. I get how availability of new knowledge, we should act and move. Ka oe, e kei o mai e fu pulu kau na whaere kai fu moko, ke tau kei punou ki ai. Kai te utui peso. Kai te ke he nia mai fu tampua ne kanesa. Ke tau kei tui ko unga ko, hai unga o kai ke lava wei. O mea ko talo e maurere mai he tau e ne te au whaafitu. Na mo ita koe ka hou e kifisi heno tōko na wingoa. Koe pehe ha nau tangi lau koe ngā koe futau ene te au whaafitu mo e mau fōpuku kua kawatatau. Koe haho no mau ka pau hulu maha mama he ahon. Not necessarily ko au. Ka te utatu solo. Ka pau te umawahe au ka hao hai taha hulu I fui mama. Mama tatau pia. Koe ke uhi ngai a ko hoksi no. Pau kai uti au toni e nau whakau pe nau whaitu toni o peisi hoksi no. Si ona toke foi mama. E koe mone lau koe whakawhiwheka o toi mamahi aki. Mahe no apito e whakauau e piveni. A ko tui mahalo te tangari whiunga I he isiu ko ia. Moko ngā ko a pongpong I te tau toki wakai pia pongpong ko ngā he lere e whare area. Ko hai tuunga ko te mo wau ki ai. Pakona te tato e polokalama pe I he pongpong whalaite. I he taimi hongo furu. Ai te ta hoko atu ai ta polokalama ai. Patau toki hoko atu ai talanoa ko me kakai pe mo ngā hi isiu ko ni kula wawhai ke talanoa. Kudea hamete ke loto ke whaka osi aki pa te wate whainga maari. Sa ia sol, malo pitu ma whainga maari. Tau toki sio he whareare a bongbong. Koia. Tau toki sio whareare a bongbong pa tau toki hoko atu I he bongbong whalaite. Malo pitu piveni o whatu. Okay. Whamalo atu ka te motol kainga. Iho mo mamata mai koe he tau polokalama ahoni. Whamalo atu ku lavalere tau polokalama he ahoni. Pia hange koe ku mo whanongoa I he whamatala koe ku mai he whafonga o tonga tapu fitu. Ai tuunga koe ku iai ku kai kia tutuun pau ai wharearea ki he whakawa. Pia lava pe ke mitigate ai isiu koe ni I hane whakawa. I he rea whapapalangi. Ka toki lava o whahoko a ngahi niriu ko ni I he tau konistuto ne a moiang. Pau whamalo lahe atu ka te motol ho mo mamata mai he tau polokalama. Tō lahe pito ho mo mamata mai pe ngahi whehu I mo o mai. Koe ngā ku mātoki wakai ke ngahi whehu I ngā polokalama he pongpong whalaite. Lava ke tau toki wakai ke ai kako a pongpong. O ku whahoko ai whale area a pongpong. Pa mo I whakawa koe ni. Ku ke interest e ngahi mea konu whai ke tala noa te ke malawa le rei ke whanongo ke whare area. E lava ke mui ai he ngahi mea hoko I loto. Pau ke maoha taimi. Te whoki mai I he pongpong I whalaite. Taimi hoko ai hango fulu. Te mate whahoko tai polokalama FATUFONUA fo o. Hono ua ki he wikeni. Koe ngā ke update atu ai. Ai tuunga nai au ke ai whakawa. Pea mo ngahi mea. O ku hoko I whare area. I he wakai ai whakafonga ko ia. O tonga tapu fitu. Paula Piveni Piukala. E re pehe ko whamalo lahi atu ki he tau kau sponsor. Hange koe na au kamata o atu ane nai. Ka whamalo lahi atu ka mo tolo I kainga. I he omo toto mamata I tau ngahi polokalama ko tau pe. Ko atu pe me he Vipon Media. O ku honga pe aku whamalo lahi atu ka te mo tolo. Tata fito. Ke te mo tolo ko mo whetu taki mai.
ke mo ngau e aki e tau live stream I ho mo ngahi mea ko hoko I nusilani o kufa malo lahi atu te moto ko lope o toko ni lahi aprito ai live stream I ho mo fetu taki mai ke toko ni aprito ke tau ngahi polokalama ke lava o toko ni ki hono hulu atu I hene pehe ku fa malo lahi atu ka kua ha mea o ke fia maa o katoanga pe ko mali pe ko e graduation ha pe ha whainga mea ke whaitai te maulava o lava atu kiai, te lava pe o atu kiai, o whaita I ngahi occasion ko ia, I hao whetu taki mai, I he whika telefoni ko na, telefoni ofisi ko whātaha walu, nima whātaro noa, pe ko e telefoni toto o ko noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, I he tau live stream. Kake ngā tai ka inga, ku osi ai whoke a live stream, whahoku I Asteria, I Brisbane, Fernandes tongai te ke lawa fitu taki e nau fia telefoni ko noa fa ua noa hiwa fitu fa ni ma fa ta ko pau ke te mau live stream I Australia e lava le rei e vipon live stream Australia o whakahauko e ni maau I Brisbane pe ko sene pe ko fe pe fitu ka ke telefoni he fia telefoni ko na ko noa fa ua noa hiwa fitu fa ni ma fa ta ko tau whare wala ko ia I tonga eiki a page facing store ko ua fitu tolu ni mano e nau whika telefoni. Te nau lava o ma o doa ngahi uta wala o ko ia na toki o atu te ke lava o mamatai he ngahi wala ko ia iha o atonu ki ai. Mantu I tu hanga atu ki e tau mo e pe au building. Whale lan pinki. Peke ki ngā tai ko e weekendi. Na e lahi e pita kakaina mo mua ki e whare koloa alo mo tō tari e hoko e no pong ka tō kia o whoki a he hiwa pe ako loto le rei ai pure pe ma kau ngā o e koe page facing ke nau kamata I he weekendi te nau whakawa e whare koloa I he hiwa ki he ni mai fiafi me monite tu site me pure lulu. Tua pure lulu flight me toko naki te nau whakawa e whare koloa he taimi walu pongpongi ki he ni mai fiafi. Aia ke lava o whiau ho ngai fia mau ko ia ke ona ke te alo fiutari, ka ke alo ke pe I ngai ahe tolu ko ni to brerul, fly te toko naki, te nau whawa pongpongia I hoko e walu, ke whiau ho ngai fia mau ko ia, ki he wharekoloa wala. Lava hake rewa ki ai, ke mau atu pea ngai wala, ke he pe whiunga, pea mo ngai fia mau ko ia, a ki mau tolu, hange ko ngai su, ki he family, lava pea mau atu ai ngai wala Polynesia, ngai taimi koe ni kulai wai ko mona o ngai wala polo te ke lava mamata I ha o huke nau pes ko ia ko page facing NZ Tonga E nau Facebooka te ke lava mamata ai ki e nau ngai wala o asia tu I he page facing store aia ko e wala mari te ke lava o taia pe me he page facing store I he wafitu tolu ni mano. Malo apito mo mea mai, ka mo mea.